Nastavljamo dalje i danas najavit ćemo još jedan događaj u ponedeljak u Knjaževsko-srpskom teatru, promocija knjige uz dramski prikaz u službi Vesne V. Maksimović, koja je naša gošća danas. Dobar dan i dobrodošli u Mozaik. Dobar dan, zahvaljujem se na prilici da se predstavim i ovoga puta kao i godinama unazad. Pa evo, dakle, ono što je zanimljivo u ponedeljak, dakle, promocija knjige, ali na zanimljiv način, dakle, uz dramski prikaz, je tako? Pa evo, ovo je moja šesta knjiga, prva dvojezična, prevedena na engleski. Smatrala sam da je potrebno napraviti iskorak u tom stvaralaštvu, pa sam se posvetila malo više načinu predstavljanja pred širom publikom. Knjiga se zove U službi, prevod na engleski je radila Katarina Denić, urednik i izdavač je Društvo za afirmaciju kulture Presing Mladenovac, recenzent je Jana Aleksić i lekturu je radila Sanja Živković. Prosto, to su ljudi bez kojih ne bismo došli do štampanog izdanja i svima se zahvaljujem. Što se tiče same promocije, do sada uvek sam imala goste i predstavljali smo, da kažem, tehnički uobičajeno svaku knjigu. Ovoga puta uključen je veći broj ljudi oko te ideje u službi. Da li je sama knjiga prosto okupila profesionalce svakoga iz svoje struke koji su osjetili tu priču moju i poželjeli da daju doprinos na jedan stvarno divan način i verujem da će publika to prepoznati. Tako da smo spremili i, da kažem, jedan igrokaz ili dramski prikaz po toj pesničkoj knjizi. Kod nas nije običajeno da se rade dramski prikazi po pesničkim knjigama i to je negde u neku ruku i moja odgovornost. Niko od nas koji radi ovu promociju sa dramskim prikazom nije finansijski motivisan. To je vrlo važno u vremenu u kome je sve žurba, ništa se ne stiže. Mi smo uspjeli da se zaustavimo kao na operaciji otvorenog srca i da damo svoj doprinos i pokažemo svako šta zna. Dramski prikaz je deo te večeri. Samo večer je predviđeno kao 3 celine. U prvom delu Saša Pilipović i Maja Lazarević će nas uvesti u večer, dati nam, odnosno posetiocima dati predstavu o tom mom autorskom radu, o tome šta nas očekuje. I Saša, poznati esperantista, će čak izgovoriti jednu pesmu na esperanto, jer to je zanimljivo da ove pesme su prevođene na engleski i na esperanto, objavljivane na raznim jezicima, tako da štete da publici ne predstavimo i nešto novo, kao neki novi doživljaj uvoda u promociju. Evo, naši gledalci se dok ste vi govorili, videli jedan deo ovog dramskog prikaza, ali uložen je zaista veliki trud i glumaca Knjaževsko-srpskog teatra, je tako? Jeste. Glumci koji najveći teret su podneli, da kažem, jesu Aleksandar Petković i Milica Majstorović. Priča se odvija u vreme rata, epoha je u pitanju, Drugi svetski rat. Na sceni ćemo imati doživljaj mladog vojnika, emotivnog susreta sa mladom madam. Oni su iz različitih staleža. Naznake su tih emotivnih odnosa nedorečeni. To smo ostavili publici da doživi knjigu na pravi način. Tako da on se obraća svojoj madam kroz pisma. Ona je na distanci, nedodirljiva, ali čežnja postoji. I postavlja se pitanje ko kome tu upravo služi, kao i u životu. Da li mi od rođenja služimo porodici, deci, roditeljima? Mnogo je tu pitanja otvoreno kroz ta pisma. Podršku kao dramaturg dala je Milica Majstorović, ja joj se ovom prilikom na tome zahvaljujem. Reditelj je Mladen Knežević, ali da bi upotpunili taj dramski prikaz, mi smo imali video snimanja na terenu, da kažem, u prostorijama ustanova kulture, u Šumaricama, u podrumima i tako dalje. Nije to bio ni malo lak zadatak za snimatelja Miloša Pantića, također glumca teatra. Audio zapise smo radili u studiju kod Dragana Grega, našeg muzičkog saradnika,
svima se naravno zahvaljujem. Tako da... Naravno, naša gledalci mogu vidjeti cijelu tu ekipu. Ali da li se ova knjiga razlikuje u odnosu na vaše prethodne? Pa razlikuje se. Prethodne knjige su bile knjige poezije. Znači, imali su svoj tok i, da kažem, tu razvoj od početka do kraja, ali ovo je jedna komunikacija. Dva lika je sada, direktno obraćaju se jedan drugome. Nije tako naivna priča, jer okolnosti su te koje ih definišu, ograničavaju, a svi mi negde smo i preživjeli rat u ovoj zemlji. Poznati su nam ti osjećaji čekanja, iščekivanja, straha za voljene. Tako da imat ćemo tu i, da kažem, pakovanje u žurbi i sam kraj kada, da kažem, gasi se sveća i ostavlja se otvoreno pitanje ko je pobednik, a ko gubitnik rata. Da li ste možda želeli napraviti neku paralelu između tog vremena i današnje koji je dosta ubrzan, nekako to dopisivanje ide dosta brže, a emocije su tu negde? Pa, znate šta, ovo je neka univerzalna priča, a opet o jednom čoveku i jednoj ženi. Mislim da emocije koje se tu provlače da su svima poznate. Neko ih je doživeo u mlađim godinama, neko u kasnijim, neko u nekim trenucima možda ograničenja, bolesti, fizičkih ograničenja i sl. Ali mislim da taj osjećaj kada vi brinete za voljenu osobu, kada vam je teško, ne možete da izađete iz svoje kože, a zapravo tu ste. Vi se borite mislima, vi gledate negde ka nebu i verujete da će biti nešto bolje. Eto tako. Žela bih da napomenem da su za kostime zaduženi SKC i kostimografkinja teatra Dragica Ilić i kažem Miloš Beslać iz Studentskog kulturnog centra, koji zahvalila bih se, jer bez njih ne bismo imali taj doživljaj epohe. Tehničku podršku će nam dati Nenad Miloradović sa svojim saradnicima, Bogdan, član dramskog studija Doma omladine, i bit će sa nama snimatelj Zoran Lazarević Laki, koji će celu tu promociju, da kažem, sa dramskim prikazom snimiti, jer mi je želja da se i na taj način zahvalim svim ljudima koji su radili sa mnom. Ja ću to katalogizirati, da kažem, narazit ćemo diskove i ostaće nam trajni trag o tome šta smo radili, šta smo verovali u tom trenutku dok smo to stvarali. Dakle, evo, ponedeljak, 10. novembar, u 20 časova, je tako? Jeste. Ulaz je slobodan, tako? Ulaz je slobodan jer promocije mojih knjiga i uopšte izložbe slika uvek su bile otvorene i ja pozivam naše sugrađane da nam se pridruže i da dožive jednu promociju knjige na neuobičajen način, a nakon toga spremni smo da čujemo utiske. Možda i prilike da čujemo šta pripremate novo, šta je sledeće, šta su neki planovi i zamisli vaši? Pa ja sam pokrenula jednu priču pod nazivom Ponosno ponesi. To je priča o torbama za slatki kolač, o torbicama za žito, slavskim setovima, ručno oslikanim likovima sveca na svili, pa je onda to predstavljeno na torbi za slatki kolač i po tome smo poznati stvarno i u Evropi. Ovo je po prvi put da se jedna takva priča izdigne, da se oboji etno motivima, etno pričom na ponos našeg naroda i svakog dobrog domaćina. I rekla bih da je torba za slatki kolač dizajnerski zaštićen u Zavodu za intelektualnu svojinu. Ja sam autor tog dizajna. Ja bih samo dodao da ste vi svestrana umetnica i hvala vam puno na gostovanju u Mozaiku. Hvala, najlepše dođite.